Ko tohua tētahi kau mātua, kāore e mōhiotia whānui tiana hei kai whakataitai mo te ropu toranga pū Māori I roto I te kōwhiringa pōti motuhake o te tai tokerau. I tūtaki a Roihana Nuri ki aia I te rangi nei. Koinei te kai urungi I te waka o te pāti Māori ki te raki. I pōti a hau o hone harawira. Ngari hone harawira I peke I te waka. I nāia nei kei tēnei kau mātua no ngā tihine, te mahi nui, he whakakuku I te waka ki uta. Selection of Solomon Tipene, of ngā tihine me te whare tapu o ngā puhi is the Māori Party candidate for the June 25 by-election. I roto I te whare nui o ngā tūmanako I te marae o Hoani Waititi, I puta ai ngā tūmanako o te pāti Māori, kia noho tonu ai te tūru o te tai tokerau ki roto I ngā ringaringa o te pāti Māori. Engari me mōhio ai a kōwai o na hoariri kā tika. E mohena ko timatake Calvin Rawa ko he whanaunga katoa e ngā noko. Ko timatake rātou I te mahi ta rātou mahi, ko timata mātou I tēnei rā. Tērā pia he whakatoi tērā ki tana hoariri nui. I runga I te mōhio, kei te kaha tonu te tautoko a te rohe kia hone harawira, e kore e ngāwari te whakataetai. He hoi. Kua roa a Solomon Tipene e mahi ana I roto I ngā tari ka wanatanga, I tēnei wā kei te kaunihera ārohe o whāngarei āia. He oi aha koa te pakanga nui kei mua I āia, e kore amuri e hokia. Ke kā katoa mai te ahi kā o te pāti Māori, ke murumuru mai ne. Koira te wawata, kāre mo te hoki whakamuri. Aha kua piki, aha kua hiki. If I'm successful, and I will be, I intend to do my best from the by-election until the general election, and may I be judged on my own performance. E tāi ana te kawe I ngā moe ai o te tai tokera ki roto te whare pāremata, ana ko horomona teira. Toko toru ngā kai whakataetai kua tohua, kua tīmata rā te pakanga, Roihana Nuri, te karere.